Then and now. You see, transport networks over the years since independence have improved remarkably. Muno no miumagalire omuthi tio ya tene. Oh yes. Actually omuthi uyuri. It is possible othi handu haraihu muno ureke ifata no shoke. Comfortably. Ono gitumira ngari cia kui wa muingi. That is what I am talking about. Teneri kwe thafari ugiakorirwo nayo. Ti akora iuguo. Of course it was also attributed by bad road networks. Ti akora ihu no mefangeire thiko ici ithatu. Yes. He muthenya wa kumagara. Yes. He muthenya wa kuraririra. Yes. Na wa gucoka. No wakorarira niguo wa ifata. No guo akuhingia ifata. Yes. And of course whether ni augaga ningi ugutik how long. Yes. Ni ugiathire kundu bangite thiko igiri. Iwathandane wega. Tore raura. Yes. We kure ku thiko cigana? Ithano. Nguka kuniaraga bairi. Ugiona uno guo ngukuri. Yes. No akiona ginya ngari itioka. Ikona ndiri andu maumiririe kuria. Mure. Amurigona ndu yota guthina ko mure. No wetereirie wairi. Oh yes. Ningi uria guko we mucie. Yes. Similarly, ginya parafanari iria andu makuaga teneri. They have since become lighter. People are traveling light. Na family ngima mena suitcase imwe kana bag itagire kana ciondo igire peke yake. Yes. Makiumagara. Yes. Teneri andu amahana tarorici cia cargo hold. Gari ya murigo. Umuthi umuno ni akuma ngari kau nange umite rugongo na blend na aruno omwe kuona ugicagi. Ona ndumenyekana uba gicagi. Yes. Tene andu akuma gicagi. Especially family le mwatuika ni muka ucerera tata wanyu. Tondu muno mama matia cera. Mauga tata. Ni tata. Yes. Mutuika ni mwahinga cukuru holiday. Ni muka kirethi mathi gicuka. Yes. Ni mwakuanagia. No agwe mwaku ata bathiria cietagwo gathanga. Yes. Kana bukinya. Ndorika kone family umete rugongo. Na hari otisi makiuma macaku. Tondu wakorare. Na gotie mundu wa spare guginya thoguo ni ayo kiondo giake kaigirira kiande akau adagikirirwo kiondo gakonia kohwo wega akombe kiande ndagitikira gukua kiondo maituguo nake ri ciondo ici igiri na mwana haha mbere kuringana na age ri mukaganio kiria giatigara hewe howe wa kindu class 4 5 aguthoke bai kiria kina nguo cia cia neo light luggage. Yes. Ne huo murigo uria muhuthu muno. Hede wekeza kigoti kiria wekira rugongo na guku nikugeiririo kibai gikumeta haha igoti ginya haha maruine na thutha urono bagi irathie toto nina nini ri akanyithio mundu kifuyo kia iria na kama kathi kanyiteire mubuto na atege kemwe no ugi ni mucunu You see what used to happen and that has since changed. Tani ando mayoka Nairobi ri. Uhoro ucio wakorwo wi communal. Maitugo ni ahura report. Kuri meci ya airu ake. Kama ya rucio ri. Ni turathie gucerera uria waithira witu. Kuria Maringo. Na no tugacoka tuikaranga tuthie Hamsa. Na sima mani tuone karanja tuire atia. Wiko ni muratumana ri mukimenya ni turathi. Mugatumwo ni meciano ina othe maigua ni murathiri makagwa camba makagetha
ici ndo mari ne cia waitherero ici mugatigo haria utisi ha kafui ni mwenduka ya kafui ogisiga hauri ni ekuoya hau ici nacio ri ni cia waruguru na kiriendete gwasi muno tugwasi twi haria mwathi korora inyo mutomirwo mweri mukona muci umwe ni mwa tukonia tuna na mutitarete mirigo yanyu inyue eyo ne agutumwo ando mandekithagia murigo zore ando mandekithagia murigo cia ina meri ajere muthenya wa go travel ri ndwe ngari cia getagirwo bara hari handu hega tiri kana joku iho ya veterinary magiria mirigo yothe hau niguo na atuhi atuire tutenikiire ciondo manyere murigo cio tondu mukiruta muciiri inyu mukiukua ri ni tekniko kugukua ikua rimwe ona niguteithio muteithiriirio oguo itha mutanamba gwithamba ri mwambe mumerie lagi mucoke muthie mwithambe na ndo tene matiaki yaga ciondo thiko citongetigwo guo bara no niguthie ajire tene ona murigo ri ni wa indicatagira matatu ati he muthi na akinya hau karugame kahura honi hende othoguo ndangeikara hau na inyue riũa-inĩ ni athia gutheire meho ni mukiuga mukenero fie na kabum ni muthie mumwite yes baba okay gari ni oka nere ku ni Zero Star okay naigiria mirigo kire karajare ke nina kira ke metha ina nage tererwo umuthi uretererwo nu mahinda mau matingioneka. You see nowadays mundu enda gutumana Nairobi it's easy uneana murigo ngari-ini ukahura thimu ni hindi gutiari thimu ukahura thimu we ngari-ini na geitheka muno Elija ekwega muno ni ndetha nyina wa George na ndiamunyitai thimu yake ina ga problem kidogo ungikimunyita ri no mwire hikwa ndamuikiria ngari iriku ino itagwo Hamatoni ani sawa ino thia na muri wa kafui ni kwa hau OTC tena we ithu tware cargo handler wakona andu athire kana atatu no mirigo iria menayo actually andu kamagira gakuha mirigo iguru ri niko karuta wira muingi wazo kaigwa ha dirisha-ini urorage murigo wanyu ndukaume na nikio bathi nacio ni ciari makanga ma mirigo matatu yes ye mukaingira mukarugama mugikinya ninge Nairobi mirigo ya arutwo ri ano etera Nairobi aga nyumba ciari nini ona mwathi kuu muracera mirigo yo itakiiganagira nyumba na igagwoja murigo ngikiyuria buti ya floor box ri kora thaka ndio mukite nginya na thukuma cia kuhanda to ni muri tata wanyu ikara wa ngigi na ruai ni aretetie thukuma cia kuhanda na mevariti riu indo magetha ma mugunda ri riu thiko ici ma substitute na indo cia nduka-ini yes tene ni mwa hitukagira mugunda akuwe wothe mugithi Nairobi nginya mbembe mutuire muiyite ikumbi yes mwacoka kwina makasi ni manyu makenagio muno ni ndare na matunda ma thakame yes na kurio gikuzo kianyu kiho kia Nairobi giatetie buku atoro nyau yanyu na ena maciara matatu mwaka ucio ri kira tu nyau cotton muka overload tuna ni so ngai ni atukinyia wega igiko ni mukuona na ari siri mwira twina tunyau no agire kamwe therukia iria riu ritigathuke ni ria huai
Retha. Namba ida maciori. Yes. Na gocio na nikio mirigo emwe yariganagira kana ekorira ngari. Eni. They were many. Ciondo itahana. Mirigo nao ni oraga. Kana kariganira. Yuri mwena indo nyingi. No ni kuhota guturisika murigo rathire kwau. Muka wanyura na nduma na mwatigirwo wiho we na kire we na mura. Wahenga wa jadi na fasihi hawakupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa walipoamba kwamba akiba haifanyi nini? Ayozi. Naam. Hiyo ni insha. Sora tukatoka tumeandamana gumusi gupili. Ama bwana Shamo na kijibwa chake. Kijibwa. You see nowadays, there are very many ways and opportunities to save. That you have financial saving. Yes. And more than ever, people are saving in circles, banks. It's not quite a decision you give money to kuigithia ke. Go save abia. Yes. Na nikal jaje ga mundu kwimenyeria go save aga. Yes. Ga muthithu. Ona president ni arugiro go President Ruto. Yes, His Excellency. Yes. Ona besa policy kora go save me today, I save you tomorrow. Yes. Akuiga muthithu ni kuwega. Ndio makiga muthithu formal na informal. Nore hau gataneri amwe tutokiajia kuhana ta tungihutia mbeca ri our modes of saving were very informal. Yes. Acho hau niho riu hau mire ritwa riri mattress account. Had mine several modes of saving. Yes. Na very rudimentary. Very rudimentary. Through ya Godoroli, it was one of the most unsafe ways to save money. Do it any agado ni mali na drive na passion, especially nake. Yes. Ukagia kiudo kauga I must realize this. No ginya. Ukaga oma. No mwakagagura Panasonic ya detachable speakers. Okay, setera target yo. Yes. Todo heido ni gyogia se video gore state eke kidu yeto compulsory acquisition. Hugia se video gore muithikiri mwa ukira wa thoguo ri. No thoguo ni akuhoera kia hinya. Yes. Na tagutinda kuhoya rutha. Yes, ni ukuhoraniria na kiria jalo pe yake. Ara kianjigwe kamuithikiri kau. Yes. Akaigua kuisha. That is the end. Ego thia kiuma ta kiria matukaini ri. Ni gacinira giti. Na hana tora fuata ri. Yes. Akure icio no mbeca irio muiyite. Ugithoko mako we. Kazi ukarere ku kwenyu kwani. Yusi ugiaze video gura kiredio ri. Ne wa approach gona na ka respect kanini. Kwina ageni okirute. Heido state itakinyagira. Yes. Tondu tiendo ingi masiva gura kindu ta mburi. Acha. Na ng'ombe. Ndio cia thakame. Hapana. You used to buy things that would be finesse. Indo cigo kuhe kindu gitagwo stature. Na ndo amurika waku makona ni uri hakiri. Yes. Na kure ndo no masivaga makirete ki. Ndukamenya ni asivaga. And there are people like that even today. They play broke. Na koina thina. Na kunyitia. Mukona agora disc changer. Charama na gungu. Ugathie Kwaja thogo ikarete hau ja hake ri. Agigwe ni warurumia kinanda wega ri. Aigwa kuria. Kemani. Oi. Eda cigana. Ikenda. Ekira kundu kwina mohoro.
Kira BBC. Ana tu ndai nafasi na radio yako. No ni araigua. Na kerenge. Kare okurekire ri. Ona rerega ukagurira mahiga. Nikara ke modo wa retha. Those savings ya kuwa ndio taicio ri. They would require sweat and blood. Yeah. Na discipline ya kirathi kia iguru. Heavy discipline and serious most times manual labor. Ni we kurumania view. Kinyo kinye pesa cia kugura ke? Cia kugura kinanda kiri urenda. Riu kuri andu magisave ugakora ni agura karimu. Mwiya cietagwo home bank. They were scam. Na kuri meturagira karimu. Meturagira. Iragiba kagura. Akage discipline ya gusivu. Kasivu reki agathukio gwa kaigwa no gathiete wega. Yes. And of course they know amuciire gutia riri. Bank robbers. Utia toshimori na turasta na matheri. Na wanugu. Makamenya ri ithete karimu. Yo gathi kure kindu gitagwo Eta watia urehaga loan. Per month they are called what? That one. Woka kurehere u principal. Okira installment wakora gaga metie. Wai wago kua. No yari heartbreak njoru ginya gukira gutigwo. Yes. Ni mundu wendete. That was the mother of heartbreaks. Kene murathuka yu okay kena kiro iziro lete 10. Na ugikaya kira ithabu kona riu kau karathakira riu 93% ya ihure ya project yaku riu ucoke ukore gathamitie no agia na itu bari uru ria ngoro hokire na ni uramenya muici ndari kurai just within waki report kuri authorities wena maturo maingi muno ma ko ya assurance atiriri they will leave no stone unturned. Muici ucio makumwetha yes megutumira system cio kwake wa makauga goku ni turamenya muici no goku ni turamenya aici nia na tutigo ikania nyomba emwe na aici na ndenda kumwira u icio mbeca ni igucoka that never happened cia na inquiries cia golden bag uthi mundu wohiru ugakiobona mwihoko muici ni akanyitwo na indo cia kuicokio wakurano ke ikaria muici ucio tari amenyeka nu na kuri atwarire mbeca yes na ona project hiyo wake metiganagiria bio gatuika white elephant no how in fact ya ndo matigire gusevera how yes makiona ko ora severa kina eri na jakara cia maitho matune those ones had a lot of they were taking their faith too far makauga riri tonda gioka brother ekana sister yake ri asefage through the mother agatua nyina bengi ana sako nakaba kamwethe keeps nakamwethe outline of the project malengo ya kufanya kitendo hiki ndio ndenda ukagura kina ndenda ukagura radio na ndenda ukinya December ri ageni makiuga moke ndi god na radio reko ndina radio yo ndele siria reka mwana wani wena siga na tha ici ina magana mana akiri mwambiririo mwega ngwase nyingi wona kanyamu mami jigira ici kinyeta cigana wanete cigana ndambire gikune 480 8 na riu nwanyongerera mangi ni cia kinya ngiri asikaunira na 50 no thiete wega mwana wani ukona ingira na theini ya ngoigire wega ugasave yes weka ithabu riaku ri na ithabu ni drati dokiro account balance ndoke na mobile banking weka ithabu riaku ri na sakwendo yaku ri yes nikuhe ibuku handu uracaina ati ukandika riu yari magana mugwanja riu ni cia kinya ngiri ugacaina yes
na niramenya wega account yori ndiri na over the counter withdrawals is a fixed deposit. Wali gwetia besa cia kutaitio kora ni cia kinya leo 5500 na radio ile ore da kura ni yago ici ni yago ithano kuga mamire gwiciria riu no nengere besa iria leo na tanginyitie ukambokerwa atiri wambe weterere na mashuguri so kero besa ici yori kegune Wednesday ukajia kurigwa atiri kai fegi rago thimira besa na ngimuna yaga wega na ngona coka na theini yes kai na theini gwathamire yes na we ndukoro na ndu thome ukona kundu kuu ni kwagire nginya gacia ukeru mwana wandi besa ni kugwethera it has not come to your attention ati kinya maitunguli agurite utensils jero yes ena nginya kauro ya China no ndo amenya ni muthitho waku mukunye ona tureta cia kwiti urite radio tutikurerete nayo Wano mama tukare hero iguru tondu wana ciaria wali makare hiyo no kule ciari ma discourage yana cia guseva woguo yes mundu aseveta miaka ile na nuthu. There are some who would tempt fate remarkably akehokera ithe bia afai oi na besa thuku mangite ndenda unjigire uthukumite cigana murio ndina ngiri ne njagayo ndenda ukagura baithikiri na ne nguciria ndaikara nacio gutakire atiko ya katiba engithita thoguo. He was above the law. He was actually the law. There was no jurisdiction whatsoever kumudhita ya igoti ria mucii guthita thoguo. Ugakirorero hopelessly ukamuruma na ngoro ndoke tumora ciugo. No, you die early. You know, even with the time, even with the new dispensation, what you hear, Odo Geri visit that crime. No, cio ndaumaga mucii. Yes. Wanjagiriria no gathire ro hau. Hau. Kumuruma na ngoro thiko igiri. Uriganirwo. Kwajara utumo ngathi. I go there, but excuse me, teacher, may go out. Akura, yes, fine, thank you. Yeye mwaki wege thogo. Wapi. Sikuria to primary sana hari. Akere excuse me, teacher. Na kitu kubaga excuse me. Excuse me, teacher. Mayai. Ndire gutiro ndo watu litwagera primary. Kwanyu itura kana bari cia nyuri. Yes. Ugakoro hi kwena especially ria kwena mathiko. Nwenda guthii hoe rutha mathaa ma afternoon witikirio atendi mathiko na riu ndukuheana gikuyu ukamenya ndukwate mti githungu nduhota waja wa still goko nginya mwarimu ni tataguo no ndukimwari riu mathiko ya rutha na guthii mathiko na githweri ri ndurahota gutamuka mazici na mwarimu agakumiria nginya riri urimenya wa kumenya gutie kundu urathie na andu mateka advantage ya muciari wamenya ndukuhe rutha ruri ugatuma ukagua goka thukuru akohere rutha mwalimu ucio ndotoya rutha. Sasa mwalimu alikuwa anasema kwetu kumekufio. Ona wali akihura. Oyo
was senior pilot was a Gen Entertainment. Raja ni twara kireu mireku. Twandikitwo ni Muchaina. Hata aro rizi sieta gokeria Chakimani. Okufara. Itawa Chakimani no ri wajita Chakimani. Chakimani. Ede mwakihoya rutha. Athi mathiko akiuri atiri. Why you want permission? Akiwa kiria my relative is Kufara. Es Kufara. Kuegero kana. My relative is Kufara. My relative Kufara. Yo Kufara wata. Kufara. Adere ake muthonde kira muthara bone birira. Muthonde kira ruri rwa muthara. Amanya is dead. Kufara. Oh yeah, yo ta yo guararito. Ararito hero. Ake what you mean? Kufara. Ake no, is ya kaibote. Kaibote. Para ti sakaibote. Githunguri kiarito agira andu. Githunguri ona mwitu akuma rugongori. Twakimenyera guku. Well, you see, kuthondeka meciria moke githunguri kuma it was the process. Ushire reciria na Gikuyu. No, put that in English. Yes. That was the problem. No yarimu na one mind intimidator mode. What is it? Excuse me? Yes. I'll start with your name. Really bafosi muragori. What do you want? Our place. Which place? Canorero. That is after Rifa. Whether kigo murimo. Whether kigo murimo ahanyu. Oka murimo na githungu. Look at your specifics. My cousin, the one who is after kwa Jire. Neighbor. Who is Jire? Jire calls my mother auntie. So what is there? They have people tomorrow who they come to Mali Kano. Uragiria kuwa kwena othoni kuo. No, you are the Nikaga. They'll be the first one to stand. They have say when the one of Mali come as me, sorry. Me, I was speaking vernacular. Sorry. I will give flower. I am mwalimu mwaka. Oh yeah, you can go ni that kwatri. Oka. Wewe magu. Yes. Mwalimu huyu wako na urasio kesho kwao. Ulisikia kule kuna kuja kununuliwana na wazungu. Ni hapo kwao. Ndio atapatia wazungu maua. You can go, sawa, you can go kesho usije. Usije kesho. Na siku nyingine ujifundishe kuongea. Okay, tu dhamana yake. Kwa yeye secondary. Ai la hiyo ha. Tako erudha. So Erastus Kino. Ako diko erudha rwa guthigi ku iro ithu twethia ku dispenser. Maguru kuma yego. Mwathi ya haraihu. Yes. I carried it on the wall. What akiwa? The Mason. To do what? Hospital. What is wrong with you?
I have a pooper. And I am feeling like a sacco. And and my body is vibrating. Ina. And you are feeling like a taco. Okay, you out here. Githungu nä kä ahä he opportunity cia tå kire nyingä må no nä kwa kå remwo kwä express kwanja na githungu. Yes. Ana maiko wa mwarimu Mugori yari orio nä Mr. Mba, Mr. Moses Mba korwo kå rä a UK nä watubundithia githweri ngengere ya ihå rå akä å rio atä rä wapi wanafunzi wenzako wako kipalo. Aya.